32. Circle how many times? Most yen baku 32 was as simply because by hook or crook. As obey dear say didn't get any per se. Accra Circuit Court, Etna Samuno Esono, Ayadia, Oma sentencing to 12 months in prison, and I Yadebaka say a year 1 year, 360 days, and a baba way Equa Kodi Ewo Efiase. Aha, aye, Xposed GH, Abusia, aye. Camilla Hassan ene court a sentence no na ayare hosampa e de ama na busua ene MPP for isan se ababa wen e kasa e de ma MPP ente ye bia e na ensubrane eyifa eye akra nyina enam so e ma eye nadmufo e na fein so omo ye se wo bomodin a na edan a yesisi no e wo ensuo ano no omo ebubu no ma se ne nsuo to a ebetimi eyira fa ho na no ena eye sofu bi a ye fe no the emperor Bishop Bediakon ekoka se abra ye bubu na sori dan e kan se ai NDC for me na me ye mi se sanse me na mi ku na ntwe 32 e de ema amo na adenti ena mo ye mi sa me continue mosquito fier me na mi ku na ntwe ma ku 32 Enya no na you can do your video be me mo bim na baba wane tin asem no se circulate e wo social media no so enam so mo no so be ka bi abro hu say His Excellency John Dramani Mahama enam hwiem na ohwe eye Ghana surrounding no ititiri wa Accra ha se ne nsubrani ejiri ni ba bia afrade anyina ababa wa hu ye pe ene oti TV edma president ankasa ensuo tobo wa kase ensuo eto ebome wo de ti asem kakro kan What if flight muna why you say? Unkuwa wo baye. Circle I how many times? Unkuwa wo betina so. Circle I how many times? Mo siye ne nchie baku 32 wasasiase. Simply because by hook or crook. Ese obedi ade ase edin ketia ye ni pese. Sami Jemfi Sam George di asem no manka. Sa flooding we de ye hu bida. E wo se ye tonsuo pa nsuo to. A we de broso. Nkuwa obaye amagana bre yamana mwesie ne doson amagana wadi wechese wedimi ankasa nkuwa obaye yakwaka yesi mayen ka say we hu wuti flight mu wo yo be mayen ka say wo faka nanka wo nanti Ghana asase so nanka wo beti pen won say warehouse kura ne mefa nso fa ne ma wo warehouse ama so nkrofo so gina mu yidi o mu pe don komi no ade bi wo papa yenye nso wo di also be what play mu e na wo check 24-hour economy man wo check 24-hour market a wo be si mamba omu kofi omu hu be bonti no ma kodware because omu kodu fia omu kunu nu be ka so omu dware omu hu bom wo ye ma mic pe na be nonsense sa so be koto da be na be start with central region obi a be start to obi a central region kan ko pe be bitna se to be na we ko nsi oto ka kwada lodi na nche nkransa Beyonce ni nche na nipa ndwene no sawan wuti ha woso mfa ma ye friend say hwan from omo nye adwuma no wodi be man krofofofo mfa ma assembly mfa ma sanitation bio anya wa sa sanitation for disika yakodi loan na breast sanitation for mfa nya hwe na wo ba obeje fi sanitation for na wo je ye no anya wa Sako no sako shi ta nso tonso na baby shi hey who ya deal unkwa hu ba eja shishie hey Mr. Pad unya ba perfect intro esa wo chapad saka wide odu se pad na na be ye bibia ma ntu tukwaso no wakisin nwe wo chire bia nkasa se wasa akoto alumi ababi na du train na okoto ye ni de okwafa ba ye the same thing.
Wasa akota alumia, wasa akota kafruban. Asa abakro mu ha bi. Adenti na wotete ho sa. Wono wa na ekwa challenge. Train na masa akoto no. Minister of Highways and den. Eyi your friend say train en hwan mo akoto aba no. Train dey some ntwitwa na alumia as soon as possible na mo anton mo behu. Ah, na den dey asema. Is it that is incompetency or what? Train ye wobi. Nana do eje bi instead of so be power no na aye adwuma no. Wasa akofa konko aba. Saa na ete na akofa abobulance bai. Wasa akofa konko. Nana do train akoto bai. Ne dey oto bai na the same thing. Ah, na ye papa we kura dan ya. Asem wey na baba wey kan ye na bro kan sam no ede ne nsasi ne bo ese Mahama aya mamra ni amane atufom de nantwie 32 ahye hono mo na so twe anase esonomie na aba Ghana fo so no Ghana fo to ye no yam di omu prim ene omo ka se ai president abemu panifo de no mo ya kan se na CID fo eteta baba wey no mo so ne pa ti twan eche no ede no kwato mu awo de no court na court tena ne nsam no so no o remind no na baba wey wani da so se ya ti na ba the traveler ye ja no ya ti eye ba obi aba ye ja no ya ti abrante ba akwa a wono so ni girl bi didi Mahama tem ono so no eyade a ye ja no ni nyina MPP mpanimfo boye ne kopie mu court ho ye demonstration chenchirenche emiem omo bill enu nti ono so no yade obefa mu afiri na tam ono ne de na ba so na court yes o de ne judgment e beba no na ababa awa no MPP for ye omo elections and I'm so ama eye no wani da so se wo wie in-house election eye constituency elections na wo beba aba be bo na chidom na court etena ne nsam so ojitu mu se kwadu ayede bo ni nyina no eyampa videos ne nsam aye kasa wakan ono ankasa na okan ye eno nam so ama court no ma ne kwaye pregnancy test e de baye ne eye Accra Circuit Court etna nsam no eso no eyade a oma sentence no to 12 months in prison ana yede beka ne se eye 1 year 360 days na baba we ekwa kodi ewo efiase na we ayesua de Ghana mpanimfo obodje so awofo bi mu obodje so se ene TikTok aba social media aba maburu no se ne wotena so didi mpanimfo atem no eye pa se ye yusu ababa we as a scapegoat wadwe ntwa ne sen fafa comment section ase na bomode ansa oba share na wa subscribe ama wunu anso ensa akabi aya reho pa eye Camilla Hassan ene ababa wa ani kire ensa wom makram